2, 1, start! Hvala! Alfa i Gongula i na prvoj lovi 4P Brodije doline možemo vidjeti. Uglavnom prva je Fortuna ekspresno izletila iz Gongule. Ovi drugi pomalo pratno. Idemo! Marina Lišić. Palmina. I dalje drži vodstvo starta. Bravo! Ajmo! Gleda se! Nama su prošli Luno, iako Luna to uvijek tako. To su sve doske. Jer je on više u vitku i ne može Palmina doći do vitka. Damjana Jurčec preuzima nagradu Jedriličarski klub Zenta. Bravo, čestitke!